Swastiastu. Om Swastiastu. Ampun tungkrakne Swastiastu. Om Swastiastu. Sekalian kok. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Majangreng para juri sanewangian juga. Rika kalau mau sapon kan perlu melajeng penghormat sekali gitu. Langsung mantan. Penghayatan dan ekspresi sudah dapat. Cuman pandangan mata aja kurang tajam. Nah ini napi asane siap selam, iki akeh siap selam. Contoh yang siap selam nggih. Aduh, katuturan satu isiap selam. Isiap selam ngelakoni yo pianak asepalo ane paling cerita madan di doglagan sawire iyo sing ngelak bulu. Kau cerita ane jani isiap selam remugan kone petangannya dari ngajak pianak nyone. Kene kone munyin isiap selam. Cening pianak meme ajak mekejan. Janilan keriang iraga sirap ajak mekejan. Apang buin manis semongan side iraga ngalih amah kemu nyen cening sing ja adolet kedau bukan. Mesaut poni pianak. Name yen gitu nganal jalan aja nih me bubuk ya bubuk itu pesaut pianak nih gelesang cerita mungkin subuh kunin das lemah semongan mungkin kuni yo siap selam lakar menjalan ke daun bukan mekaukan kuni yo teken pianak ini pianak meme ajak mekeja wire subuh nemadan galang tanah ide yang mau dipati subuh belakang medal nih lan jadi kegenang ragun mekejang pianak ipun siap selam sumuyuk lakar saya ke ngalih aman kemadan ke dau bukan jalan me yang sampun saya ke itu saur pianak ipun isiap selam gelesang cerita jangan mau jalan koni yo siap selam ke dau bukan subuh koni pada selam yo ngalih amahan ngajak pianak saget subuh nyuriang langit di petang dedak gulam misi geruduk buin angin barat klep itu aduh pianak yone siap selam ngaukin memen jalan boleh me nen malu ning nu konen tuh hujan selegan malu malih hama mumpung liu nu ado hama-hamahan di nini ado tetani liu saja ada lemekan di ni ben wadi dijo malih hama-hamahan caro kene buen kok selam pianak nyone siap selam ngalih amah itu dan sebasangkan rare sampun nyorinya balas hujan puniki ditu mare siap selam paling ning pianak meme aja mekejan jalan boleh nih hujan sebuah balas pesan nih nyen gede ya tukar sekira ko nyidang megat tukar ning pedalem aden ceningi joglakan sing bebulu pengilan ya nyen jalan me itu pesaut iyo pianak kau cerita jani subuh kau nih yang megat kedang mintukan ditu kaget ada kubu itu lantas iyo kau isiap selep kene jero bedangin siro ke meduwe pondok niki nge dados yang medunungan jero kesu koni jani mengkuwo meow
Ye kaden nak nyen teko kuli jani. Man kengken nyai siap selom. Adi nyai kali jani ku mawake anak nyai kijo busan. Tiang mo mengku. Tiang kadung alihamah busan ke momo ke dauh tukat. Saged jek sahaso langit petang dedet buen no belapar gede pesan mo bahagia tiang medunungan di nina mo na mo saut iyo mengkuk nah iya neng subok itu dini nyai pulas dia me anyen do me adi anak liu pesan tam udah dijon do me mo saut iyo mengkuk menap doliu nang bunyi tuh siap selam ngajak panah asopalok benjep ajak kayu ngurdo gelisan cerita mungkin sampun siap selam nongos itu medam diampikan mengkuki itu yo mengkuk merembukan ngajak piana kene kuning cai nyai piana meme ajak makejang di ngehang jani bunyin meme nih nih raga ketekang tamu siap selam ngajak panah asepalo jadi si bo ganti nih raga ke pesta besar ngamah besiap liuk oh gitu me oh ini gitu tiang bang kampen me karangon tiang kipas tiang bang ceter me karangon tiang ekeh gigisan dingah teken siap selamnya buungnya di rakong pesta besar makan besiap kacerita mangkin subuh sedak tengah pedeng dingoho kone mengkuk ngomong ngajak pianaknya nih laut itu siap selam ngomong teken pianaknya cening pianak meme ajak makejang ane jani lam kena keberang awak ceningnya sekaukut kemo buin ke dauh tukat sawireh imeng kuuk subong ke dayo irago lakar sarapo anggon pesta besar kok jani pengideh memene sekukut kai nyai mau kebar kacerita jani subo kone mau kebar sakaukut piana ipun ni siap selam kaswat mau takon yo mengkuuk siap selam apun tuh mau kaswat siap selam oh tuh mirip daun tape mau palu mirip ajak daun gedang kanti iping lupang pat gitu dogen pesaut nih siap selam kacerita mangkin ane paling siduri mau kebar iyo siap selam sakiwalo setonen iyo mau kebar aduh kone pebesan yone teken ido belakang kene munyin cening do belakang cai wireh cai konen mabulu jani ngoyong cai dini sake walo yen cai tagih amaho teken mengkuk gayanan rago ngeko dayo kene apa deh men mengkuk yen meme jani nagih ngamah tiang wireh tiang koden bebulu sinah pait ben tiang me ubuhang tiang malume pang tiang tumuh bulu ditumaro nyen dadi sumbo tadah dadi sumbo sarap tiang me sinah ben tiang lakar jahan me gitu apa teh mesaut kone idong belakang nah me kacerita mangkin isiap selama kebar kone kedau tukat kaswapur gede kaswakan nih ditu mengkuk buin kone makakon siap selam apun tuh mau kaswakan kanti ping telu ping pat siap selam mengkuk ngomong gitu tusing kone kesautit oleh yo siap selam sawire siap selam subuh mau kebar ke daun bukan gelesang cerita mangkin kemo kone lantas iyo mengkuk kotongos siap selam medam diampitani kene munyin ngajak pianak nih mirip siap selam subul leplek pulas nih lan jani alih iyo jek amah kenas
Jenenge ngalang kone siap selep kemo kampikan dun nyagrep iya siap selep. Sake walo nu doglakan dogen ane tusing mau bulu. Masaut iya doglakan. Mengku olasan tiang tiang nu cerek tiang konden mebulu beleg ben tiang ben turun pahit yen medot ke nyarap tiang ubuhin tiang malume masaut lantas pianak memetu oh saja me ubuhin dia malu kang wangi doglakan dogen ubuhin malu ke walau kene ubuhin tiang malu bahin-bahin tiang ama disupane di tiang mebulu ja kesuk serah ring meme kengken ja kena memene kacerita mangkin didoglakan sampun kocap mangkin mebulung mas ditu lantasi mengkuuk buin makin didoglakan cai doglakan wire ane jani cai subuh madam mebulu cangkep ane jani wakil lakan nyarap lakan ngamah anake beko cai ien ning mula yang ditiang uripe meme sane nentuan durusan tiang saya ge nyerahang pedewekan sakit bala apang luung lemuh ben tiang keberang tiang malu peng dulu itu mare nyen me tampah dia buin kon ieu mengkuk kena uluk-uluk aja idolakan pur di pangkeluna nambung kon lantas ieu idolakan mau tingah di dhuwur batu buin kone jag-jagin no tekeni mengkuk laut kesagrep caklok gede batu niki ditu lantas bungut nemen kuuk megedeh-gedeh laut didoglakan keber ngalih memene mau tinggal di dhuwur kayune turing megening ngangangungangi gigi punga gugut batu ngangangungangi gigi punga gugut batu masaut lantas ya siap selap subuh ketemu tekeni doglakan mengkuk gitu kok subuh wah anake modayo jelit tekan anak lem masin subuh tuh botampi palo karman caine ungak bungut caine begeteh-geteh kawan cai inggih idane sareng sami wantah kadia sapunika satwa siap selam sane persidokato yen rerahang ring pitekatipun idedane patut maparilaksana sane becik sampunang yen ning jaga medulung tulungin semeton antuk manah sane lascahya inggih saking titiang andhah hamunika kirang langkung nindalali lungsur agung rena pangapura untaden titiang antuk paramo santi om santi 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 om nggih gitu kok cocok yang nas minum nah mungkin ibu mungkin giliran ibu atur yang mungkin mencoba ibu saking diko mantan jangan saking diki menilai nggih dulu sih saking diki bu jangan ya saya nggak mabit tadi bu panjang tadi lihat kan bermun mangga becek atur anu jarak naik biasa nggeng pak kan api bang yang pun merap angin kan merap angin pun merap tau isi semua gendeng apa ya isi semua gendeng ibu mandan kan ada dos mandan swastiastu nampak Nah, ring pintar lo, mari kau emang tahu pintar. yang dulu mun main kengay jarak Tes mun jarak kau emang tahu pintar. kemudian boleh gede kampas tentang kambing ya Sesuai kan. yes swastiastu Om Swastiastu. Ampun tungkane Swastiastu. Om Swastiastu. Sekalian kok. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sidang mewasta Ibu Niwayan Murtini. Ring rahina sarkadi mangkin idang jadi ngaturan satwa Bali sane mamurda ilupeng teket ikakuo. Sirauning ne madani luteng semetan sarang sami ibu-ibu PKK yang cantik
jelita? Ilutong punika pojok sane mau ikut lantang. Bulunane wentanane selam, wentanane kuning kemasan kari emas di cincin niku. Nggih, pangten suwe kenten beli belagan ngiring mangkin pirengan satuan tiang sane mamurdo ilutung teken ikakuo. Ada ketuturan satwa ilutung teken ikakuo. Sedak dina ilutung masayu bandreng punyan kayu sane gede agong ditu dingaha ikakuo masesalan dewek kene mungine ikakuo lacuri rewek kajani masan hujan-hujan ben panas ben hujan yan meklu kene sing buongan boy ragokel mati tuh ya di kepo dingahem nyine ikopo itu ken ilutu lantas ilutong nengoken tongosne ikopo tepukino ba ikopo berat ben kuangan megenepan mirip ya tuno amah ninen ikopo itu ya ilutung laut tantas gitu ilutung mau saut ya ikopo mai cimalu suut cai meseselan itu ya ilutung ne dauh tukat ceng-cenge ado punyan biu ane subo wayah-wayah ne abulan ne subo lewat awake man komo ditu tepukin awak punyan biu sedang ke wayah-wayah tuh ya itu Oke, amin komandan, ampun komandan. Sudah koreksi. siapa bajor Sudah untuk yang anu ngoreksi anunya ibu. Cuman ibu tadi nih di penghayatan durung bu nggih. Durung nih perlu malah dicamkan ingin pemeran tokoh dan suara-suara tokoh nih biar bisa dibedakan sekali wau ada kone ketuturan satu ilutung teken ike kuwo ilutung teken ike kuwo kuwo kan gas beten ilutung teken ike kuwo kone ngetis ditu dipunyan kayune ane gede buene iyo masa selan ring dewek ipun kene kone pakrengkeng nyane ngudo yo kene masan saya pesan langit terak panas mirip nemadan sasih ketiga kangkang tusing taen tumadan ado tunuja tuyun teken-tekan makejang jegelayu tusing ada membuah dini ditongos dewek keno yen kene makelo-kelo sina dewek lakan masin mati menkeng kenapa temu dayo jani gitu kok yo iko kuo masih selang teken dewek nyanyi dingoho kone pekrengkeng yo iko kuo teken ilutung laut ilutung nyajagin yo iko kuo kene kone mungkin nah lagi yang gede
Ilutong jani ngomongnya. Cai ke gua. Ngudiang cai mapariangan. Ngudiang cainya selang dewe. Ne si bos sajan cai jelmo belok. Kene si bos cai malas melacak. Kene si bu anak masuk di hari Minggu wedoken sing sadam cing lah pepina makani cai mantu mumitis jelegang aja dheweke apang sido duap cara wake itu pematbat ilutong teken iko kuwo ane jani de cai sangat pepariangan de cai sangat diselang wake ngelah dayo payo ane janin do bedau Dau tukat ceng-ceng waki si boman madan melalui kemo di tuade wane madan pondokan iyo ikaki produk dituliu pesan ada buah-buahan biu salak duren buin nemu kejang sado pada buah do cai semanang saya cai kan dua ngelangi jalan jani ken-kenan kemo kedautukan wake nongos ditundun caine cai nglangi wireh tukat ceng-cengen tu lingah pesan wake tu sing sido ban wake nyeberangan tukat wireh cai dua nglangi wake nongos ditundun caine gelesang carito mangke ni lutung mau kecok kone di dhuwur yo tundun yo ikekwo Ditu ya jani lutung wih hegar mau jalan kok di dhuwur tukade nglangi kone iku kekuwo kaswa ngalang gede kekuwo ngalang cemet sajan cai nyebrang sajan cai jelemu alot sajan len yo subo mogano len yo lebihan bibeh ilutung itu pemanfaat ya lutung kene kekuwo cerita jani subo kone nekat di dauh tukar ceng-cengi laut ditunepukan kone yo pondokan ilutung pondokan tu sing ngadolen tuah pondok yo ipakaki prodong nekat kone di tuah pondokan kaki prodonge jag mekecok yo lutung woi hegar nepukan buah biu ane wayah-wayah buina sedang tasak jag kecok lego pesan itu lantas iya masa witro mau semayo tekeni kekuwo cai dini ngoyong beteng icang menek kepunyan biune buin kesep yen man yen icang biu dago yen man icang biu tetelu cai nyuang besek icang nyuang dago gelesang carito ilutung jani subo kone ngalap buah biu di pondokan kaki prodonge wih kinyuk nih lutung jan pesan aduh manis nih aduh jan kekuwo nenek cingideh kekuwo entung ketang kulit nih buin telah ben besik bentong ketang bang kekuwo kulit nih kanti tetelu kone ya ilutung ngamah biu turmani iko kuwo bango kone kulit nih wah kedak basang yo iko kebuk basang yo nih gedak dia tekeni rutong wireh yo masamayo lakan menjanji ngemang kone biu abule itu lantas iko kuwo memunyi cai lutung sahase cai linyok tekeni janji masamayo teken waki ane busang cai menjanji lakan ngemang wake biwa bule yening man biu tetelu cai dadwo wake ya bule satu balo ane jani cai dadi ati teken wake kulit ne dogen bang cai masin karman cai ne manikwan cai wakan nepuken bayo itu kone yo iko ngerengkeng laut megedi gelesang carito ilutung nukone kecok menek turun onyang asa sebuah buah kaki prodong bas idah kone yo ilutung ngalih hamah itu di pondokan kaki prodong tusing kone ke tawango kaki prodong teko ngapo tupak gelesang carito i kaki prodong jani maselokin kone ko abianane Sage
Makesiap kaki prodong. Iya. Nyen yo nenenan lah pegah ini. Adi ketuango abianan gelah. Nyen yo jelemu ning usaha kasep apa buron apa yo ane main nenenan usaha asik pabianan ikan. Paling kone kaki prodong ningalen aning usaha asik pabianan. Saget marenu lenget menek tepukino kone lutung ditu kecak-kecong dipunyan manggisi. Woi, berangtin yo iku aki prodong. Cai lutung, hati cai ngusa ase abiani cai. Ane jani rasang yen sing mati ben wake cai. Sahaso jani kaki prodong nyemak tumak. Lutung, mai cai mai. Wireh cai mekramu sana sing benah. Jani rasang ketumbak lantas. Yo lutung turing keno kone tangkahnya ne lutung. Lutung memasin mati megelebok ulung di tanah. Inggih idadane sareng sami. Wantah kadia sapunika satuanipun lutung tekeni kekuwo. Iraga dados jatmu nenten dados linyok teken semanyo teken janji. Nika kebaos nenten satya semayo. Yen dados pinunas titian ngiring jujure satyane kukuhan. Mangda iraga gumanti ngemanggihin pemargi sanes patut. Kirang langkung titiang lungsur Agung Reno Pangampura. Ngutaken titiang antuk paramo santi. Weh. Nabi. Coba dulu. Nggih, koreksi. Kita nuwun. Ibu, nika tamah titian. Nggih. Bisa. Meter enggak apa? Bayang. Dan iki pasang film itu kan Yang tiwas yang mensuke sampun siap jelam sampun nggih, lutung kan kedua. Tipung kuning niki. Nggih. Ah, nggih. Terus Om Swastiastu. Om Swastiastu. Majang ring para juri sanewangian titiang. Rikat kalau mau sapon kan perlu melajeng penghormat sekali itu langsung mantan. Nggih. Om Swastiastu. Ide dan sareng sami nah niki ampun dikasihlah sedikit istilah prolog. Sampun api katrane elengan nggih laksana yang prokes protokol kesehatan memang dari kata sareng sami ngemangguhan kerahajanan. Mungkin yang jadi nyadokan satu, mungkin yang jadi ngaturan satu. Kan perlu memperkenalkan diri kan perlu. Kan perlu kan. Om Swastiastu. Semeton titiang sareng sami sane mangkin titiang jagi ngaturang Satwa Bali. Punapi niki sepeton seneng mirengan Satwa Bali? Inggih sane mangkin titiang jagi pacang ngaturang Satwa Bali sane memurde ni tuwung kuning. Ada ketuturan satwa ni tuwung kuning. Di desa anu ada anak muani bebotoh tukang kembar siap madan ibudak. Geginane tuah cek mobotoh dogena pusingnya nyemak gai ane elen. Pengawet nih ia ngelah siap tuah dadu mekelo-kelo nganti penyatusan merasa kewah kurenane ajakin bareng ngencanin siap nih totong apa buin kurenane beleng gede kacerita jani ibu dak lakar luas metajen ke den bukit setondene ya luas mebesan ya teken kuranane juma Nyai Wayan buen mani awake lakar luas
Joh. Tu sing karuan buen bidan awake lakar ke. Ane jani nyai subuh beling gede. Tu sing bongan subuh setonden awake teke. Subuh lekat belingan nyai nento. Nyan ingetang pebesan awake. Lamun wani lekat pianake ngunahang miara sayangan sawireh awake do pesan ngelah pianak wani sakewala yen loh lekat belingannya nento cek matiang tak doken subuh nasne bang siapa pedoma bedek awake tusin nyak ngelah pianak loh tuyuh idewek ngeden di subane gede anak len ane nyuang anggon kuran keng subuh di ngehang nyai munyi nawake cek ngelaeng ngajak ngomong mesaut kurenan nah beli lakat ingetan tiang pebesan beli ane jani subuh ya luas ipudak tonen ketelon ya ipudak luas cek lekat belingan kurenane jumah himi buena sada loh lekat pianakne itu memen anaknya cerik merasa kewah ngenehang pianaknya lekat loh udah cening kan nanya nine cening lekat loh tunen ngematiang cening tekan bapan ceningnya nong yan ne tuwoten nong subuh pudah ngematiang pianak penglekat ne penindi angon maman siap udah dewa ratu agung sesuanan tiang sarang sami punapiang tiang ban makin berdaya gitu memen anaknya cerik ngeregagat jejah sawireh pianaknya lekat loh warga gitu turun lantas daya nah hari-hari dogen subet tek pianaknya kinsanang dogen subet rumah memen itu lantas menjalan ya memen anak kecerik ngajak pianak nih kumah memen nih nak itu mekesiap memen nih napukin pianak nih teke ngajak anak cerik marah lekat wayang anak kijo nyai ngajak anak jerik marah lekadian me niki wantah pianak tiang me ya lekat loh me tuh datang kematian tekan bapak nih me Ye, dadi lengah gitu bang totonan anak di sisi kewah ngaleh pangidang gitu ngasen tano ane jani subeng ngasen tano dong matiang naik gitu mai meme lakar ngajak dini dong ya
Yen kene jegegne anake cerek. Kulitnya putih gading. Jani subuh lakar ada nini meme. Ni tuwong kuning. Ane jani. Meme subuh ngajak dini. Sake wala. Delok-delok nyen main. Bang ide ya nyonyo. Bu, juga yang koleksi manggil sapi boleh. Oke. Dari napi yang ibu telah sampaikan, ke penghayatan dan ekspresi sudah dapat. Cuman pandangan mata aja kurang tajam. Waktu tadi ibu pada saat marah nih ke ibu bahasanya kurang tegas. Jika yang kasih contoh malih gede, jika kala niki menyampaikan judul satu, niki mangdo kenceng gede, mangdo tegas. Ada sane mungkin di tiang jaga nyadokan ngaturang satu, sane memurde. Ni tuwong kuni, ni tuwong kuni. Ada kuni ketuturan satu. Anak muani bobotoh madan ipuda. Geginannya ne suai-wai tuah metajen dogen tu sing demon nyemak gai adelena. Kacerita pengawet ni pudak ngelah koni siap dadua. Maklu-kelu penyatusan liun siapan. Apa buin kurenane sedang beling gede. Kewah kone saja ngencanin siapnya nih. Mangan ngamah ngaliang padang apa buin nyampatang kone tain nih siap ane satu itu. Kacerita jani ibu dak lakar luas metajen kone kemo madan keden bukit. Sedonen ieu luas ada bebesan yone teken purenane ni wayan kene pekaukannya nih wayan main nyai malu dadi nyai nyemak gaya nih boyo-boyo dogen ne ane jani mai nyai malu pedingohan munyinawake wirewake mani lakar luas metajen kemo keden bukit sake walau tu sing karwat buin pidan lakar teke ane jani nyai sedang beling gede soto nene wake mekat di ngehang munyin wake nih di pradene nyai ngelah pianak ien muani pianake melahang melihara apika wirewake dot pesan ngelah pianak muani sake wale ien luo pianake jegmat yang tak tenasne bang siape pada babede sibo kersa nyai di ngehang mungkin wakil pandangan mata agak tegas karena niki bobotoh bila perlu pakai tokat bangkian wayan biar kencang bu dados pakai tokat bangkian pada waktu melahirkan kok cerita sampun niki tiga rahino ipun ni wayan kalinu teken kuranane sakit lekat ya anaknya ngelah kone yo pianak lo itu jani yo masih selah makangan teken dewe aduh kene jani lekat udah jenis jegek di dewo lacur di dewo mai
manumadi kemerja padani sawire dewul kadadi anak lo aduh entuk pak beson bapan cening ore nang matia ning jelema budoh saja maroyonya lakar matia pianak nyon dicukun ya pasesal ya niwayan teken pianak laut itu yang nasi goreng itu botaro kene pinu nasi jana ratu yang widiwasa suwe janin titiang ijenin titiang pemargi ratu mangda sido titiang meklit saking kebiah paran maka dimangkin jek sakit ditu metu dikenah ipun niwaya dia ngira dinilantang pesan masa selang ane jani paling melah ne hari-hari ne anak kecerit dogen bang ya siapa iya jenik lakar king sanang gitu bedau di jumah dadong nih itu kok nih metu dayani pun niwaya laut iya mau jalan ke rumah dadong nih Nika malah kedekan kalau dari segi ekspresi pemasangan tokoh karakter sampun ya cuman kudanya kurang agak keras ya galak oke jangan tambahkan ya yang lain ini yang berempat yang Saget suborame dini semeton tiang seneng mirangan satwa aingge yening jati seneng titiang jagi mesatwa sane mamur de ikata lan lelipi gada sadurung titiang mesatwa lugrayang titiang ngeras titi bakti reng ide sang yang widiwasa melarapan antuk pangastu kare Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada ketuturan satwa di tengah telagane salah ulang Grogi. Ada ketuturan satwa di tengah alase ada telaga iya ne ening dalam sekancan bungan tunjungnya mentek ditu di telaga ada ane mewarna bang ada ane mewarna putih ada masih ane mewarna peluh keto masih sekancan B ada ditu di telaga ada B jair ada B kaper ada B ngalian B napi malah wenten rika semeton ayo semeton nesap grogi niki aingge semeton ring telagane itu bungane sedang kembang sekancan nih gelas satu enggak gelas satu jani ada sarwo kata ane ngelah ratu kata ke ane nyala ning kenah ne padidi nyala ning indria nyapa kadi aku tu sing ingat tekan panyakne ane sing taen ringwang
kata ke ene madan ikaritake. Gelis satu enggal ikaritake makunyit di alase ajak lelipi gadang. Semeton sami, napi nika makunyit di alase. Aye, matemu. Ikata teken ilalipi gadang, jani kone yo matemu. Tanggal 16. Ikaritake makasiap nepokin kata ane. Woi, cai lelipi gadang. Ini masih main. Kan panggil yang kan. Ditukone ikaritake makasiap nepokin lelipi gadang. Kene betne ikaritake. Woi, cai lelipi gadang. Apa alih cai mai? Mewah telah ditu amah-amahan cai ne dicari ke ditu. Sawireh mai cai ketlagane ene. Cai sing nawa